자, 우리 이게 하루 있으니까 얼마나 쓰겠습니까? 하나님의 감사로 드리는 소리가 무대가 몸통을 써줍시다. 이 효과 그리시다. 과학성성이 필요한 것이 생각하고 할렐루야. 사람들은 어떻게 어려운 것들과 가까울 수 있지? 신진이 가는 시원하니 어린이 어려워하니 나스물 신행하고 저도 대세니 앉았다 너는 시때 헐마가스 오른쪽을 내세상에 아무도 없이다 써줍시다. 어려운이 소리 나서 박수가 크시다. 애국적 성이 필요하게 하시 샤미니 없을 거 있잖아.
목사님 부르기 시작하고 정하나 자 할렐루야 자 그리스도인이라 하나님과 원하시는 대세에서 그래서 서로가 같이만 공부에다 부르자면 서로가 같이 어려운 미스모티다가 어려운 일들을 주어주죠 목자마자 고치를 주지 일생이 부르기 시작하고 왜 부르잖아
Ешчимани почтительность, ешчимани. Керуки за родственников, учителей посла. Сайгер Васильевич, пожалуйста, говорите, Васильевич, друзья.
감사합니다. 미리 외연들이 인성 소마스 소목순 도요드죠. 도요드지만 후에 이 도요드 국민이 위해 스포티 마스터 어떤 부대 조직이 무슨 아무것도 없는데 도요드지만 그 소에서 다음송에 없지만 자, 그 정보가 가서 보여드려요. 정보. За сайн байна уу? Манай баг нь болохоор энэ жил бүрдээд аймгийн арга шалралт тэмцээнд орж байгаа. Тэгээд энэ тэмцээндээ болохоор миний талентыг ах кампурын баг дээр ах нар дээр суур болгоод тэгээд баг басаад орж байгаа. Тэгээд дөрөвсөндөө маш баяртай байна. Багуудын манай ах нарын чансааг дээдлэгт бүгд тоглодог. Тэгээд одоо энэ багаараа ингээд суурлаад ер нь аймгийн орохтой ер нь дандаа амжилт гаргаа явна гэж бодож байна. Алтан медалийн үед бол анхных 10 аймгийн арга шалралт тэмцээнд бол энэ 10 жилийн дараа аймгийн хаврыг хийж байна. Мэдээж бүх тамирчид төрүүлнэ гэж ирдэг. Тэгэхээр мэдээж өрсөлдөөнтэй манай Баянгор аймаг бол волейбол бол нэлээд сайн хөгжсөн аймгийн тоонд бол ордгоо. Тэгэхээр өрсөлдөгч нар хүчтэй байлаа. Энэ нутгийн өөрийн удирдлагын одоо үүсч хөгжсөний 30 жилийн онцлог тэгээд медаль задаал тэгээд бүх юм их л гоё өрмөс байлаа.